ya ko Kumawood industry ni ma be mu abakwa ye friend C-Confion ai ni din C-Confion yeah C-Confion e din so de fa ni hwehin wa akofa e din we to so akokwa ye ne e beba no na utim sa abemu e na nsani ehunu e wo some of the series ni bi mo wo hwe na wo hu na chese na ho dodo no wo yare nti ase to ne kakra no aba no abetwa ba ko bia fom na chese wo ko na ba ko no so ka eye in the owo industry no ma be pia bonti akasa se eye ye ka industry Ghana industry ye ka odo pa dia wo do ketekete atre ba ko teaspoon say ebi nim ketekete ebi mu nim ebi mo wo sika pa ennim se sa ba mo e friend C-Confion wo yare hyedem wo yare a sabe ne yare no ne sika enso na yare sabia no ebi so nim pa wo mu nim na mo tetete na ma hyeda fafon na ma friend no nenso wo bia entimi embona bosio mu enyi sika ankoma sa ba mo e so won fanja yare hwe sa bre eye C-Confion na yare sana nsipi ama watu anananum e won se bra se sia de eye Kumawood industry nim C-Confion won ka ho bio won ka tiasefo ma yentie de odi nchire mu no emra Kumawood se nya sisi ne wom ana kwasebu ne wom ana ye do ye ho a nene enkura ni nyina ba ko yale hyedem a wo ye wuo Kumawood wana ni Kumawood Kumawood hyedem a wuo sini adwuma na ye no odonim fodo wo mu a Kumawood nene nko a nene ni pa sebia so sebia nya do Kumawood nene ehwe no nene ko hospital ko hwe no ye yi ni ko fie so ko hwe no be bia Kumawood sebia so be bia woda no ano oden enso de nene mu checheku mu nyina na ye ewo company ba ko mu enso no checheku go no so ne de 3940 was no e wo no so ne de enso no mumusa checheku ane 3940 say o makwa o hwe Kumawood o makwa no o mu ko hwe no se ko Kumawood awu a anka mu ka sakase ya beba ho enso obi a wusika o so obi beti sika apega Kumawood se mpato wo kai group no ho enti me pato me de ko hospital ana se be so me mo sika na wo de ahwe ho yade no obi afia akra no ana akra da da mu awuwo num sa nene eni fum ya asase ma me kan boa enipa ye ne wo sere kwa da de lumba na me hira wo enipa ye ne wo sere kwa anu nti da ba de sam enipa mpeso be enipa papa no abrochefo no da bia ya mo kana na mudi me matem no me ye video checheku video ya mudi matem no mo wo abroche se muye mudi sika kura bre obi wo Ghana na se dipa no kura fro na se wa na wasea ya na mo abrochefo ya na mo mutimu etemo sai so mo abroche se mo bre obi sika wo Ghana na nipa kura no se wa na wasea aya na mo adwene je basai ana mo abroche mo fro obi wo Ghana telephone so na se wa mfa Martin, Ghana ya mosai. Mon country checheku say, womla bontin me patesi chaw na kwa no wa nya de me da say makra